Ultima ora. L'esercito thailandese ha scoperto un telefono cellulare in una base militare cambogiana che aveva sconfinato nel territorio thailandese. All'interno del dispositivo sono stati trovati video e foto che mostrano il posizionamento di mine anti-uomo in territorio thailandese, una prova evidente che la Cambogia ha violato il cessate il fuoco e utilizzato armi proibite dalla Convenzione di Ottawa, di cui è parte contraente. Έκτακτη είδηση. Ο Ταϊλανδικός στρατός εντόπισε ένα κινητό τηλέφωνο σε βάση του Καμποτζιανού στρατού που είχε παραβιάσει τα σύνορα της Ταϊλάνδης. Στη συσκευή βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν την τοποθέτηση ναρκών ξηρά σε ταϊλανδικό έδαφος, σαφής απόδειξη ότι η Καμπότζη παραβίασε την εκεχηρία και χρησιμοποίησε απαγορευμένα όπλα. Βάσει της συνθήκης της Οτάβα, της οποίας είναι συμβαλόμενο μέρος. Son dakika. Tayland ordusu, Tayland topraklarını ihlal eden bir Kamboçya askeri üssünde bir cep telefonu buldu. Cihazda Tayland topraklarına mayın yerleştirilmesini gösteren video ve fotoğraflar bulundu. Bu, Kamboçya'nın ateşkesi ihlal ettiğinin ve tarafı olduğu Ottawa Sözleşmesi uyarınca yasaklanmış silahlar kullandığının açık bir kanıtıdır.